mari pak maram dambu nungsibadi taku naju huran banaju loi nungsirang maneba ai deng na mari pak nungsi haibi yaro e aduna mantri phampai anga mathau sing loi na nungsirang baneba adu mogi limitation smayam leira puto adu khar kat to bu hai bu chama adu ya hadi leader sing su morally bind to mathau tai hai adu amuk khitang adu dei views taking a talk for aganda leiba mi khudi mok su ma morally bind to ni mathau lamok leiba ngata ne adu hoji oja adu leiba khoi generation ji da khoi society ji da di morally logo spiritually kwari ya chou problem je khoi mi khudi mok commonly leiba moral problem je oja bi yeng da kai na oiri masidi aina sai hai masida mangai jen te khoi education yaw da bane education da yawrak da badagi moral education laina lairik ama tongan moral ngata tammo idana lairik ama hapchale adu tamaga jo adu yawde ko madu angang oi ngai da kai moral science kai ga tawdara yamna moral ta hape ko adu tamme tamaka da chawrokan adu yawde mamdi lu da tung da day to day life ta magi hingi ba punsi marel du da mayum da mama na ba singa loina bada adu da shin ga da bane ba adu magi lu da tung da changak da bane ba aduna magi khang da do ma ojana ta di ojan tai do chumin lawe ba mapana mamana nang ji la le ne du chum thu ne hai matam da long ngat te ba maram di magi wakal ji da kok ji da kari le re da magi ojana hai ba khuding mak to in ge da bani magi ojana natadi topana hai ba matta mado aran bani hai bi concept amarom da ai koi na madugi inject to chale ba angang sing si da ma se angang ne soi ban te koi na ne soi ri ko koi na ayam soi gi hai bu mama lon da hai ra kana mitei lon ngang ba mi do lairik hai ta bani na khan ba english ngang aga ne lairik hai bani na khan ba english pu ai koi na language of knowledge na lorok pa lon la mane na lorok ta ba ko adu dagi masi pesuna ta te mikha polu dagi thok pa